هندگوندên serbinahiya Şiradizê ve Tanûkê dibe gereba malîdên ew hêşta bi şevê wekû caran bêhêviya fanûsan e. Hewlatiyên wan gundan jî dibêjin. Ji sercemê heft gundan tinê gundekî gereba malîdê heye. Li vêre eger me jî wastek hebûye Tanûkê em jî dibe gereba malîdê nediboyn. Serarayê ku çendî cara me daxwaz kiriye li hemî cara jî dibe encam bûyne. ما پید ویتند که علاساس مولده که بدن من چونکی کارب هب خو یا درست نینه کارب ساعته که تد 4 ساعت نهایتن و ما بجا هم حس کن که مولده که بدن من جارا کجی ما کتاب چه کر بی علاساس ما تحویل محافظه کر بی محافظه سر رجا خدا از شاویره براستی جی هر شش گنده ام بیجین تنی گنده کی مویدا شلای حکمت و هات یا دانان وکدی ما خو گنده کی مویدا نینه و مویدت اهلی جی نا این نوری اجدا داخوازا ما او ام داخوازش حکمت حریم کردستان کن براستی جی امریکا ورسی برف گرمه و چیتن ما پیدایسی پتر یا سر کرده به هی داخوازش حکمت کن مویدا بدنما Rêveberê Nahiya Şiradizê jî derbareyî gazinde hewlatiyên wan gunda daxuyanî bû medaya wiha dibêje. بۆ wê çendê jî me pengaveka baş havêtî bû wan çend gunda nisbet me Şiradizê fîderek Şiradizê derkevitin çite bo rexê hêtî temet pêve ku ev fîderê serwana rakên ser Şiradizê her gaveka rakir ew bargiraniya ser wî fîderî ku nêzîkî wan gundan e dê sivigitilê wê çendê me li bere heke çi nebîtin bû بدیلکردن که بو مولدا ام شوی کاربا گشتی بدینه وانا. Ev gunde dikevne layê başûrê Nahiya Şiradizê û nêzîkî heft gundan e. Lê Tanûkê dibe gereba malîdên ew wekû ew dibêjin. Piraniya caran bi şev megehreb nîne lewma jî dixwazîn. Çarek li halê me bête kirin berî ku germa havînê jî bi ser me da bête xarê. Nihat Weramariyên Nartî, Nahiya Şiradizê.